Bhuti kunjani? Shada kunjani? Sikhona. Cha mfowethu, ukhuluma noNcengwa la. Lo washuzi lo. Anqalana kumnyeni. Khamba kahle. Nakufani bethu. Cha mfowethu, angithi ulokhuzane lo uNcalana obuye ngatholakala vele efonini laphana ewezile inetwork yakho niyabheda. Umnyeza ke ifoni yamcilela labo. So wena mfowethu kunezinto njengoba sesizoya kwi-trial ke mhla ka-14 ebuye zibe nokungidida so mina ngoba ngihlezi ngi-available ke for ukufona yabo ngoba ifoni nginayo la ngikhona ayingicilele mina mfowethu bengifisa ungisiza njengasekuqaleni ngoba mina esikhathini ekuqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthumele le ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu wo niyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu unhlizweni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kulento efanele inikeze yona mina ngagcina bengitshela umnyeza story kwawukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyefaka emqondweni kanti mfowethu ngase ngidinwe futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wena uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo befike kube khona ninikeza khona mase niyahlukanisana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbali uNcalana mfowethu umnyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umnyeza avedane ahambise wethu kuyalapha yabo mina i-fullback angisayitsho sengizwa ngaye uyabona into mfowethu so ngeke ngibuze futhi ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila naye meetingini ukuthi asithumele umuntu esimthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngisho nakuba phela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni futhi umeqhama sengithi mina sengifake indabeni zami ngathi wena mfowethu leli icala kulo mfowethu wena ubungangene wawungahlangani indaba leli icala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esimthembayo batho mnyeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza ngaphana kanje yabona yathi no ikujwayele kakhulu yabona bathi kodwa ayifuni kulo muntu obesebenzisa leso sikhathi azi batho mnyeza hayi ngekeke ngoba uwena ngwakuwo yabona so mfowethu into enzeka lapha ya mangikhumbula kahle ngaya wangibrifa umyeza nase ngiya kulanda ngijwayele mina kusukela kudala yeah so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje sisizwana nje kakhulu namanje sisezwana so wangixoxela ukuthi ayena akangene kangakanani kulento futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayakithi yabo then ke base bayaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so wayesethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela naye sengenile kulento into abazoyizama eyokuthi ufakwe ilokhuzana inkece endaweni eyodwa bazoyifaka kimi then ke mina ke sengobe uyihlukanise ngokwenu yabo then ekhuluma ngathi ngo-300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi hayi no nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le umpofana usehambe phambili ukuthi wonke ama-resources abazowadinga even imali ayifakwe kubona kuyena umpofana ngoba belanga athola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona ke into ngoba bathi mabevumelana naye ngokungazi ukuthi azivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu wayezoba nama-resources amaningi uye lo baba loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana then ke
ngathola late yathatha ushu MM imali waphela impofana sizejela manje into engididayo ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma kukhona umpofana emeeting ngisila ejele kukhona umpofana kukhona uMM lo wamasipala kukhona yena yathi le ndoda bafana senibekezele kakhulu nengithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo yes mina bafana nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe kunemali ezosuka eGoli wasichaza kunemali unomuntu ozoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofola andibail application yenza ibail mayiqeda mayifaka ibail lo mali sihlukanisela nini yabo yes mina ngangazi ukuthi ibail mhlawumbe izothatha no 150 yabo lene imali sihlukanisela nini kuyiqeqe mfowethu uMM bahlangana nompofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali sinanikezwa yashintsha ayibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi no kulungile makhona okufikayo then ngizokudlulisela kinina ngokwemiyalelo nokunikeziwe yes mfowethu yabona lutho kwagcina ngangena ngalutho so sabe sayihlanganela nenye nale ndoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanje nakanje yabo ngangabe ngisazi kwasho futhi sifikile kulokhuzana kumpofana uyihambisile imali nale umyeza yasho ukuthi hayi bo engathi izinto ijikile manje lama resources asayi kumpofana lutho umpofana akasafuni ukudedela lutho kufanele lize ngakunina ninonke angisazi izizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo nale ndoda akekho umunye umuntu okufanele azi ukuthi sike sahlangana yabo ngoba mina ifoni yami ngayishiye eThekwini isikhathi ngiyakuyona ngayishayela so ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ingabikho omunye umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina kuqhubeke kanjani leyo lokhuzana le babona nje mfowethu izinto ihamba nesinxele lo mfowethu vele ngakutshela iqiniso kangena yabo mina mfowethu engakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingene kulento nami ngayikhipha imali kushawe yabo nto engakutshela lokho yes lo mfowethu unenhliziyo lampo mfowethu ekhulume kahle ukuthi mfowethu asinikeze imali no mazi kahle nami leli icala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho kuyimanje uMM ngamzamaza amthola efonini nangisamthola engcingweni uyabona la lento sobahlungu bafowethu gcineni ngoba uma sengisuka ngimina mhla ka14 ngifika ngitshela mina abafana abangakithi omnyeza noNcalana ukuthi madoda leli icala sengikhathelelwe ngicelaza umqondo ngeke ngize ngishaya strong phela mina ejele ngendaba yabanye abantu abahleli abafazi babo once batshelwa yimina labafuthi bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe labafuthi boboshwe bephele khona konke abanako manje nakho ngoba lentwethu uyakwazi ukusondela kule ndoda le ndoda inomqondo iyacabanga mfowethu awukhulume nayo ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali uMM ukuthi ukuthi waphele umpofana esesejele imali ovela sakhe wena futhi umpofana watshela uMM ukuthi singanikezwe imali ekubeni kodwa le ndoda leyo sesithume kuyona lebiphezulu kamasipala beyidistrict yayitshele ethina endlebeni babengamfikisi ngani phambi kwethu futhi ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemarisburg kodwa ngizoke ngizama ukuthi ke ngimkhulumise ngibone ukuthi khona la ngakwazi futhi mina lezi zinto zecorona ke lezi savalelekile so kodwa makuvulwa ngizoke ngizama ukuthi ke ngiyembona noma ngimthinte sihlangane somewhere ke sizama ukuxoxa lesibone ukuthi yini enye engaqhamuka ngoba ngempela mawukuthi khona naye la ithinteka khona nami mase ngijika umqondo yabo ngalimala yongalimala phela
phela le meeting esayibambana naye phela sithi uzosinika imali akaze sitshele nje indaba thinteke ecaleni thina umpofana efika kuthina sithi sinamadoda amabili okuyiwona azokhipha imali akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela so mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uyakulokhuza yabo into lo so manje nofothu lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM uMM uyinja kakhulu mfowethu uMM mfowethu wabo thina manje mfowethu siyahlupheka la ejele asinikwa ngamani ngeke bese sizicala ukukhuluka ngako imindeni ethi ihlupheke mfowethu makoti kamnyezo usahamba ohlala ngisho mfowethu elokushini ihlungayo into yakhona uyabo mina ke nje mfowethu kade ngahuzuka mfowethu mina kade ngahuzuka into abayenzayo laba bangithumela namaphoyisa amanye ama-ops azongisheka umqondo aseThekwini ukuthi mina abangani babo ukuthi mina ngabe ngicabanga ukushintsha yini uyezwa into leyo yebo futhi ekugcineni umuntu uzothi usushave la ejele kahle kahle yebo so manje mfethu lento le mfethu angifuna ukukhohlisa inkinga but ngizobonana lesithuzo zakini mhla ka14 sixoxa umlomo nomlomo kodwa ngibe ngilanda ukuthi mawuyithola yake ngikhulumisa ubungakuyikhulumisa futhi ukuthi hayi mina ngisaneme futhi ke ukubeka nje igcwala umlomo uthi mina mfowethu uma ngicose umkhumbi ngoculisa wonke umkhumbi naye mina ngongongo uyotshela inkantolo yena ukuthi akahlangene kanjani ecala imali ethi uzosinika wona yani phela mfowethu awekho umuntu ozolokhuzana lo munye umuntu mfowethu nathi sineyingane yabo sineyingane nathi mfowethu funa lo mfowethu yabona abafowethu befuna bayicele noma yini uyangizwa kahle mfowethu umuntu anakho mfowethu akudayise icala kakhulu leso akudayisa nakho acele nakubantu acela kubona ngizwa kahle ngoba banabantu ababaxhasa ababathamdayo le mali vele ngasuki ubone imali elandwe egule kumuntu okuthiwa uyaxhasa yabo besinike le mali esifunayo ukuze makwenzeka sigwethe sikwazi ukwenza deduction of sentence noma siaphile icala ngoma sike sabhoja vele ngebe sesikhokhela bameli uyabo phela mfowethu ngiyakwazi ukubona ishare sedlalwayo mina uyabo hayi no kulungile mfowethu ayengizama ukumkhulumisa mangisheshe ngimthola kumakuphela lo 21 days asinikwe wona okay mfowethu ukuthi ngizobe kuthi so-extend kodwa ngemina mfowethu angifanele umtshele mina mfowethu ukuthi angineme mina ngamzama-ke naye mfowethu mina ngayifuna number yakhe ngaze ngayithola mina mfowethu nginetworkile la esizweni ayifuna aze ngayithola number yakhe ngamfonela ambhala imessage ngicela angifolele ngenumber yakhe iqonje ngoba angifuna ukuyizwa kuyena lento engabona ukuthi uyabaleka ungidushela kulo muntu oyinja kakhulu lapha ezantsi lo muntu okwamasipala uyinja kakhulu-ke mfowethu eyazi hayi no kulungile mfethu ayengibona ngizama ngibona ukuthi ngizofika phi okay mfowethu alright sure leyo ngithi ngikucelile ngathi asenze kanje ngoba ubona ngaba sizihlanganise izoba khona inkinga ngoba manje yiyo leyo community impela ukuthi ngingasayazi manje ukuhlawuri ngithi manje mina into engiyibela ngenzela uba sizwaneni ukuthi ngilwela ukuthi manje on your part in terms of i-representation uyayizwa loo nto ecourt ngime kahle uyayizwa loo nto because yabona manje nengayo ngithi ngiyawushintsha umqondo yabona njengoba ungivune naye funa lokhu akufuna ungaseceleni kube ulo naye funa sikhathethile ngenzela ukuthi ngasinikeza mina ishalo uyayibuka loo futhi into emnandi engiyithandile ilento ukuthi sesikhalile kuwe wabona nawe ukuthi senza ngolufu hlobo kanti-ke manje ngaphinde ngakutshela futhi ngathi ngiyatshela ukuthi ake sime ukwenzela uba-ke ngifocuse ngapha kusasa uyayizwa loo ngazi ukuthi nangapha ngiqedile sishayile ngapha ngizokutshela ngithi ngiyasinikeza i-report manje ukuthi silanda sikhona manje silanda sikhona kanti-ke manje nangaba sengikutshela ngithi yabona-ke sesishayile-ke manje awulindeke siboneke manje ukuthi sibhekane nawe uyabuka loo because into ebalulekile ukuthi simprotect ngoba manje masingezomprotecta kube ukuthi ngiyathatha nje kuphela uyabuka loo ekugcineni abantu abosafarisha kayilaba abanye ngoba sagcina singakwazi ukwenza lama-commitment njengoba nje ukuthi into engiyisho ukuthi yabona uba silesana sahluleka end of March ukuthi siyilokhoze bazabona baqhamuke bethi hayi athi umuntu ngiya-withdraw athi ngandi imaleni sebese siphaquka sihambe sifuna abaningi manje bese singakwazi uyabuka loo nabameli bazogcina bezibalekele licala bebone ukuthi abantu bahlule ku-afford ukuthi abanye bahoxe sekufika ekugcineni yabona uhoxa kommeli omkhulu uhoxa kommeli omkhulu mfowethu iblanda le kodwa umhlaba wonke ukuthi cha no wemfowethu angisho ukuthi ngithini mina yabona mfowethu ngifuna ungizwe kahle baba
mina ngiyayazi mfowethu yabona imali mfowethu iyaqhatha futhi mfowethu uyabona mfowethu njengoba nje ngifuna le mali mina ngiyazi ukuthi angimuhle uyabo kodwa ke mfowethu ngisebenzisa ilungelo lami futhi sengidlalela isikhathi eside ejele futhi mfowethu ngikwenzile konke mina ongangamandla ami iqiniso phambi kwakho wakubona ngingakwazi nami ungangazi mfowethu yabo kodwa ngakwazi mina futhi ukucabangela ukuthi if mina ngakhwehlela la ngenza into ewrong okushuthi kahle kahle la kunezingane eziyolamba mfowethu yabo phela mina mfowethu mina ngisile mina ngumuntu mfowethu yazi nanokuthi into engicasulayo mina mfowethu mfowethu yabona ukuthiwa sixoxa nje kuphela ngithanda loo nto kanye mina mfowethu ukuthi umuntu okwazi ukuxoxa naye umcacisele umbekele futhi naku-right futhi yabona mfowethu ngizozama la uyayizwa loo nto yiloo nto wenzisisayo ukuthi ngingasiyiqhubeni ngoba uyabona manje understanding yethu sisonke ngicabanga ukuthi ingcono kakhulu mfowethu sisebenzelana ukuthi ngabona mina bafo mina ngiya-understand futhi ukuthi njengoba izinto zami ngenze kalula mina mina futhi angifuni ukuba nomqondo wokuthi ngifuna ukungibalekela angifuni ukufaka lokho nakuba abanye abantu benakho lokho yabo bathi mfowethu lutho mina ukuqaphela kahle mina angilemi mina mfowethu ngizangitshela njengoba njengoba ngizikhomita nje yabona ngithanda ukukhamba ngomuntu obaleka ngawudala mfowethu ngalahleka ngathi hayi yabona le mfowethu lo ngoba angathi uyayibuka loo futhi-ke wena mfowethu-ke nokubekezela mina uma uyinsizwa ngiyakwazi ngelinye ilanga kuyasiza bona ngiyazi mina mfowethu ukuthi vele ngoba kuwukuthi ngifuna le mali mina akekho umuntu kumnandi ukukhipha imali ngiyazi ukuthi bathi nje unini nobabili nalo mfowethu omunye mhlawumbe senguwumuntu mina mhlawumbe osethanda imali kakhulu lapho but kodwa-ke uma nineqiniso nani-ke isibindi sami-ke nami for i-age yami-ke nje neminyaka shiye ukuthi kade ngaqala ukwenza izinto for 2005 ngaqala ukwenza izinto uyabo mina mfowethu yabona nje mfowethu ngesikhathi umphakathi wena yes akukho la ungathi usowuhlalile akukho la ungabonakala utheni futhi yabonakala madoda ikhathi yabo nje wena so udedemela thina manje kuphela mina ngifuna ukusho ngoba uxoxa nathi mfowethu ukuthi bafowethu funi nakhona mfowethu into engayenza mina baba ngayifuni namba yakho ngaze ngayithola akuthi uma uthiwa ngomunye umuntu ngangoba ngithatha isinqumo esirong kodwa ngathi no manje yabona-ke manje ngoba useboshiwe lo mfowethu lo omunye lo wakini angifuni namba labantu ngize ngiyithole ngiyikhulumele nabo mina ngibatshele bafowethu ngicela ukuthi ngoba sengibhalansa isikhathi eside nami mfowethu ngine-pleasure ukusaba ukuhlekwa sengifika lapho kwenzekela ingigwebe icala sekuthiwa hawu manyathela kodwa mfowethu wenze icala elingaka amanyathela mfowethu wena usucela kuthina insipho gesi usucela kuthina yonke into kanti mfowethu wena wawungayifuni ngani imali yizo phela into engisho mfowethu mfowethu nami ngine-pressure nami mfowethu ukuthi nami ngiyisigebengu kufanele mfowethu ukuthi ngiyifune ndiyeni-ke mfowethu-ke mina ngangithola into eyihlazo kakhulu ngokwekuqaleni sekungcono manje ngoba sengike ngixoshwa ukuxoshwa kwami wesigebengu wakukhaleli mfowethu akusho ukuthi uma usixoshiwe sefuna ubophe yabo but-ke mfowethu-ke yiloo nto mina ube ngifuna sicaciselane futhi ukuthi cha sicathanisisane la singaxabani ngiyazi ngoba ngifuna imali bafo ukuthi njengoba ngifuna imali ukuthi kunina nobabili angisemuhle vele kahle ukuthi lo mfana uthanda kakhulu imali cha imali futhi nje mina ubefana nobanzileyo mfowethu angifuni ukukhuluma into eziningi yabo yes manje umuntu oyibambile mina mfowethu ngithi ngathena leyanto ukuthi yakhuphuka understand angakhulu lapha mfowethu yakhuphuka khona akusekho ntshonto lapha mfowethu akhulutho mfowethu yabo ngizambithela abona uba kuthiwa umuntu ongathembekile ngoba ngisengathwala izandla ngathi mfowethu kulungile mfowethu ukuthi bathini akhulutho elungihlanganisa nokuthi kuwadaleka kahle kodwa ngiyibambile njengoba angibeka ukuthi lo muntu obengiphila naye xoxa ngenza konke nanibani sayibambile akonkinga yebo ngiyazi into zemanje achafanisa yobuhle ihliziyo ziyahluphuka
yena nami ngiyakhumbula ngesikhathi ngisakubeka endleleni ngithi asingaphuthumi kakhulu ngoba manje wena ucabanga nawe bongathi kulula ukuthi siyithole yabo ubobheka kule kangoni yabo ingoni ingoni futhi sizame kanzima kunzima ngoba le ngapha into ayithina ngiyibona ingcono la ngokwenza le sokunye sishaya kahle oyi futhi happy shaya kahle asimumela lokho ayikade kubula ngeweekend ayisathina kwazi ukuhlanganyela kwakuhle nje akhonkinga namanje sengisho ukuthi yilo zozinto ezenjalo mfowethu. Hayi no mfowethu mina nje phela mfowethu ukuthi phela ngithi uyakhumbula ukuthi sekushintshile angisishintshe inkulumo izolo manje yabo mina nawe yazi ukuthi sasikhuluma ukuthi sigcina ukuxoxa nawe mfowethu uyazi ukuthi sixoxe ukuthi okay uzoqeda kuphela kwenyanga ledlule umeseke ngidila nami okay ngoba imali ke mfowethu ngeke ukuthi ngizocomplaina ngithi ngoba phela nabantu sokucela kubona angithi yabona manje imali ngiyazazi no angithi mfowethu ngoba ngisigebengu mina mfowethu ngikwazi in and out uziphatha kanjani ngisho ngeke ngikwazi ukuthi mina mfowethu imali uyanda kubani kodwa sengiunderstand kakhulu nje lo sebenza ngayo mina yabona ngathi ungifonela nje usedrobheni uthi no anguthathe lo 50 ngoba khona umunye osawulindile ongani umzogcina ufikileni ngiya-understand akani ngisigebengu ngiyabamba lapho no le ndoda le isisebenza kanje yabona into loyo ngiya-understand mfowethu kodwa ke angithi yabona nje mina bafo ngoba ubhanathi nje ku-ediwe insuku ngizomkhokhela ngizositha kuyona le mali yabo and then phela mfowethu futhi mina kade ngingahlala ejele njengoba ngikade mina mfowethu ngahlala ejele mfowethu 2017 mfowethu until manje yabo nami ke mfowethu ziningi izinto ukuthola ukuthi okay ngiyayishaya vele imali angixhaphazanga ngoba ngisuke ngiyifunela vele ukuthi makwenzeka ngishibilika kodwa ngikwazi ukwenza i-deduction sentence noma i-appeal mfowethu yazindolo so lokho sasikhulume ngakho mina uyabona mfowethu sasithe maqala icala ngeliqalwe ingaphelele ngoba usuthi okay ke manje hayi konke ngomfundela ngizwile nje mina sasiyixoxozele mfowethu siba lokho sifana nje nani ngizombrifa ngubethe lo muntu uzongitshela namhlanje ngamfonele ukukhetha ukuthi uzofika nini kodwa kona ngoba kusasa noma ngizothuka sekumthinda ngizofika nini ya usitshela mezofika umfowethu kanti umuntu ovuka ekuseni kakhulu ageze ngoba abameli bafika ekuseni kakhulu mina ngibuye ngilala ngivula ngolenze okay sure. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Kune voice note that is circulating lapha enkundleni yokuxhumana yenkabi ale yabulala uSindiso Magaxa ayiconfessa ke sana. uSindiso Magaxa was a former ANC Youth League Secretary General, and he was gunned down in July 2017 lapana eMzimkhulu KwaZulu Natal. So this person uyaconfessa ku voice note ukuthi vele wambulala and how it happened ke sana. So people are asking themselves ukuthi hayibo, why ended this confession now after years ke sana, after years? uSindiso Magaxa bambulala 2017 guys, on July ngalo 2025 ngikhana confessa no, and people are saying ukuthi ingadi yemuntu avikhuluma or ingadi yemuntu iyakhuluma, but some are saying ukuthi khona indole shaya mandila, something is spitting at the water, things are not making sense, because why inkabi iconfessa no kubulala uMagaxa indole endeka kudzala 2017 ke sana. So uphenyo lisaqhubeka. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.